laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rahmani rahim. inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nusallimu ala ashrafil mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. haray musidɓe tedduɓe jentiɓe laawol kisal daraniɓe fi laawol kisal, haray miɗo wi'a on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray no wodanilan welwole mawngo tummodirede ɗo tawde kadi ko sifa mo wano neniraɓe on tigi hawrodirta e ga piiji ɗi ɗuuɗa ma ɗi heewa, piiji andanoɗi Fuuta sonnaɓe no wakkilino moƴƴa. ɗi tawi min hawra e wano sifa mo on tawata ko on noon tolnata men ga. arayni noon ko muradu mawndu, ko muradu weltindu, nden toro kadi allahu on ɓeydo moƴƴinande piiji ɗi. wano no makirɗon noon wonande jentiɓe radio men on laawol kisal. hara min inde an ko Alpha Ahmadou Ɓuriya Diallo. mi wi'ete ko Ɓuriya woni ka men poridaka Mamum Fouta Djalon e nder Guinée. mi jannguno la Guinée ha mi heɓi hewti duɗal tataɓal lycée. yilti mi janngi duɗal mangal hella Niger. anno mi waɗi duuɓi 4. mi watti kadi mi heɓi metelol ko wiyete ko maîtrise. mi jangiti kadi hitande fi jannugol ma fi neediji ko wiyete kon pédagogie. ɓawto ɗum mi arti la Guinée mi janni seeɗa lycée ɗon, mi janni ɗon seeɗa ko yowiti gandal philosophie e tariha yaasi fewndi ɗon wiyeten kon histoire moderne lycée gon ɗon. e ɓawto ɗum kadi mi yalti la Guinée, mi jokkiti ko yowete kon e wiɗagol. mi watti lahdari ure nden e pula. ko wana noon kadi mi nangani e firgol Qur'anare nden e pular hara ko aya. ɗum ɗon fof mi iwri hella Gabon ɗon, mi arti hella Europe ga. mi tabitiri hella e Hollande, kono hatta tawata kadi on dino huwodira Belgique e nokkele boyi ga. Qur'anare nden timmi, mi wawi firgol nde fof e nder duuɓi jeeɗiɗi. mi wawi yaltinde beɗɗoy seedeji. wona noon kadi machine hoy haala hoy wiyete ko MP4. ɓawto ɗum kadi mi yaltini defte firayde nden e haalaji boyi no jeeya mum haalaji pular, haalaji wuruɗi ɗin fof, français, anglais, espagnol, dutch fof e portugais no e deftere nden. haalaji Afrique ni wano hari Somali on tu wonno ton. enen kadi Allah newnani en wattuɗen ɗum ɗon e pular ni haray defte ɗen hino weeɓi. wonande kadi jokkodirɗo e an ka Facebook, so waɗi Alpha Amadou Ɓuriya Diallo, waɗa Alpha no windirte noon e français ALPHA a point, ko wana noon kadi Ɓuriya BHOURIA Diallo. Facebook on tigi wawi wiide no ɗumannoto tan ko karamol ngol takkata janga, mono faala wano Belgique. on tigi no wawi heɓude wano riide Brabant gardino. wanno kadi mono faala Hollande no wawi jokkorde e amen, min jonno e jokkorde amen ɗen adresse amen on ka sakkitorde ɗo. ko haray kadi meɗen jogi wano mboɗo memminotongo ɗum ko wano DVD film hara ko dessin animo fi hajju. ko wano noon haray no gasa en heɓa yaajede ka sakkitorde wawen humpitade ko yowiti e sifaɗi noon piiji. haray kadi meɗen jokki wiɗagol ko yowiti e pular nini kadi meɗen waɗi duɗal hesal min e oustaz Mouhammad Alpha Liège Bruxelles ɗo wallitagol makko baɓe ɓen e musidɓe men ɓen haray ɓeydugol famugol diina kan. ko wana noon kadi tambito pulal pinal pulal ngal haray fulɓe ɓen. ɗum ko min inni l'école on duɗal fi gande duɗal Fouta fi Gande et Pinal, Institut de Fouta pour les sciences et la culture. Ma'had Fouta Ma'had Fouta lil ulum
wasaqafa haray ɗum ko e juulirde ibadu rahman wono woɓɓe no andiri onno wano laaken ɗum ko Alhaji Tijani haray min oustad Mamadou Alpha woni ko woni e golle ɗen e inde kadi e diisodirat kadi e duɗal ngal e moko ba men wonɓe ɓen Bruxelles ɗo e haray en ala e junnude ɗe mari yewtore nde yewteten ko musidɓe men ɓen ka laawol kiisal woni ko noddi men ɗo nde wonno noon minen kadi minen tañƴini ko laawol kiisal min ari min ɓattiɓe ɗo domugol baraji ko wano noon kadi domugol ɓeydugol humpodirde e jama men o joni haray no weeli men moƴƴa tawde wono ɓe musidɓe men ɗo acco min naɓe sagataɓe fi andingol yimɓe ɓen duuɓi maɓɓe to waali e tawde kadi ɓe mari kadi nene wano mon haray no weeli on tigi moƴƴa noon mi salmina kadi kala ceernoɓe wonɓe nder ga e jentiɓen e laawol kisal haray ko murandun koye en wallidir haray fi murandun no wawata e moƴƴirde joni haray nene mi jonniti on konngol namu sage modi waleykum salam wa rahmatullahi joni haray on jarama haray yimɓe ɓe ɓeydi kadi faamude ɗo inchallah haray ko moƴƴin ɗon kon no nafude jama o moƴƴa haray torike Allah yo Allah lan ɗon ɓeydu kadi yañude ɓurani ɓeyda en faminde dina kan newnana yimɓe kadi hutorde ka inchallah Allah joni haray ɗon wawi fuɗɗanade yewtere nden nde lannoya kadi ɗon wawi haray andintinde kadi yimɓe ɓen ɓay woɓɓe kadi natoyay ka dernier minute non inchallah fino harappiji ɗi yajira seeɗa inchallah jaɓe inchallah haray ko en goote mum inchallah jaɓe Allah on ɓeydu en wallitade allahumma amin ya rabbi nam haray men jonniti on konngol ngol inchallah ok inchallah wa barakallahu fikum idan bismillahi rahmani rahim musidɓe tedduɓe haray en yiwi uno hannde ɗo en yewtayi ko yowiti l'islam e laïcité nder Europe witon ɗen ko ka faransire wonɗon ko winduɗen wiwɗen la laïcité l'islam et la laïcité en Occident aray inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nusalli wa nusallimu ala ashrafil mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haray kono humpitorɗe noon musidɓe tedduɓe haray hannde ko fi l'islam e laïcité faale ɗen e yewtude yewtore men nden ɗo noon hino wawa seedude eno wowirɗen noon jantorde bayana no wawa seedude eno andirɗe noon ko sabuna haray ko juɓɓudi ndin ɗo ko juɓɓiɗi ko yowiti e ko wiyete kon al fikrul islami la pensée islamique e wawi wiɗuɗen haqqille l'islamu yankeje ɗen ma faamu l'islamu ɗen haray no seedi wano no jentorten ɗon bayana ko yowiti e julde ko yowiti e zakka ko yowiti kon e fiqhu ko tata no ɓuyde welande faamude ɗum ɗo ko yowiti e miijitagol ko idéologie ji wonɗen e yewtude fi mum siɗen wolde ɗo fi l'islam siɗen yewde ɗo fi ko wiyete kon laïcité haray welanta mo kala heɓugol yeru ko faalata kon ton ko ɓurata humpitade fayda yewtorde ɗo ko yimɓe janngayɓe ɓen ka l'école ji tawata konnguɗi ɗin kono mi ettoto mi wawa ɓannitude komi tañƴinto kon woɗɗay kono kasa landule mon ɗen kadi ɓeyday feññintinde aray amma baad haray ko ɓuri mawnude kon fop e ko jeeya ko allahu on waɗani bani adama on e mofte men ɗen wonde wonno o nulani en nulaaɗo ɓurɗo moƴƴude e nulaaɓe ɓen ɗum ko nulaaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o addani en kadi diina ɓurka timmude e diinaji ɗin o addani en sharia tabituɗo ɓuri sariyaji attiɗi ɗin ɗum ko ka diina wiyete ka al islam kisiye nde wonno noon ka diina wiyete ka kisiye ko ka mahi ko e konngol la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah reweteɗo o ala e goonga si wona allah e wondema
pellet nulaaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kadi ko nulaaɗo makko ngolɗo konngol ina konngol hesol e bani adama ma e windere nde annabaɓe ɓen fof ɓe wowlino ngol ngolɗo konngol ko ngol kadi woni ko sakkitoto sen ƴetti jibi bani adama hucciti o memi leydi ndi ha e fewndo ka fewnduɗen ɗo piiji buy ari e hoore leydi ndi juɓɓudiji gurdam buy kono ngolɗo konngol ngol hiɗɗani eɗen wawi wattande yilla ka bani adama fuɗɗino windude ma adi ɗum ɗon fewndo o fuɗɗino remugol ka o wattuno windude heede guluje tati e guluje tati adi jibinede annabi isa bani adama ɗaɓɓinoneji boyi no laamorte ha aren pinal grec yankeɓe ɓen ɗum ko la civilisation grec no watti ɗum pinal fir'auna yankeɓe ɓen ɗum la civilisation pharaonique ha arɗen civilisation ji wano dinaji annasara aruɗen dinaji alyahuda aruɗen e juɓɓudiji gurdam wano capitaliste wano socialiste aruɗen e démocratie aruɗen aruɗen e liberté aruɗen e ɗi juɓɓuduji ɗo fof ha ka sakkituɗen ɗo nini leyɗe men ɗen fof ko woni e mantorde ko démocratie ma laïcité jonno ngolɗo konngol eno haton jini ko anden ko heɗo wiyete laïcité no haton jini ko anden ko woni l'islam koye leyɗe portoɗe wuruɗen tawata en fof hiɗen humji ɗiɗo konnguɗi en ɓuy e men no nana ɗi no gasara humpitaki firo majji ɓuy e men ino tañƴino firo mum ndaren si tawi hara ko noon e woniri ceernoɓe no woodi winduɓe defte ko yowiti e fii laïcité no woodi jannguɓe ɓuy hintitiɓe ɗum kono ko jaali kon enen waajuji men ɗin pular ma waajotoɓe men fulɓe ɓen ɓe ɗuuɗa yaadude e sifa ɗiɗo noneji wonde tawatara gande maɓɓe ɗen ma jandeji maɓɓe ɗin hina o none ɗo fewtiti wonde ko tawata kadi hara yewteteɓe ɓen ɓelantaɓe faamangol kono hiɗen tañƴini hiɗen mari musidɓe wonɓe janngude ha gande towuɗe e hella ka engele ma ka faransire ma ka pine hella hirnange occident ɓe hatto jini faamugol ɗiɗo piiji e diina l'islamu ka sen ƴetti konngol wiyetengol ngol la laïcité en fensitingol taw ko ɗum hannuɗe wadde ingol wi'e kadi sécularisme wano ka anglais wano ka engelere ma ka anglais ko ɗum ɓuri lollude ma sécularité ka français konngol ngol ko e ɗiɗo itta ka haala arabere ko ɓe innata ko al-almaniya aw al-ilmaniya ka haala arabe eggugol konngol ngol ittangol ka français maka anglais ɓe faljuno ma adduno ɓen konngol ngol ɓe faljini en ƴetti sécularisme en ƴetti konngol al-almani attuno ɓen waɗugol ngol ka haala arabe ɓe humindirgol e wiyete kon al-ilm science kono konngol ngol yowodira e ka firo science sécularisme ma laïcité hina ɗum wiyete kon la science hara hino serti kono ka haala arabu ɓe humidiri konngol ngol e ko wiyete kon al ilm gandal en ƴetti wiɗen ka haala arabe ko ɓenta ko al almaniya woɓɓe ko ɗum ɗon suɓiti hara masira ayno on dow fi wota nandu e gandal al ilm woɓɓe inna al ilmaniya hay wattugol alif e mim on ka haala arabe ɓe hina ko laaɓi wano ko wiyano ko wirte ni sakkitorɓe ɓen no inna ruhani way jismani e nurani ko woni firo laïcité on tigiri ko woni firo
sécularisme tigiri ko angal dina ma hunde adna yankere tawata ida fewtini e lahara ta inni laïcité ko wondema ko fi aduna wonɗa wowlude hande kadi a lawolde fi lahara ma firen ko wiyete laïcité ko hunde tawata nde mara jogodiral hay e hunde e dina ma tawata dina ukkitotako e mum ko ɗum ɗo wanta firo sellugol ngol sen ƴetti wano ka deftere yajande deftere baharu yankere anglais ɓen wano ko encyclopédie britannique ɓe inna kam ko deftere andande hakkunde jangoɓe ɓen ko deftere tawata ya wawi yiltidade mayre kamɓe ɓe inna hen ɗum hiya harakatun ijtimaiya tahdifu ila sarfi nnasi wa tawjihi min al-ihtimami bil akhira ila al-ihtimam bi hadhihi dunya wahdaha sa yehi ka encyclopédie britannique a taway wo wondema ko wiyete ko laïcité ko juɓɓudi yaasiyankori dendal yankori ittaydi yimɓe ɓen hittingol fi lahara naɓa ɓe fi aduna pet si en hiɗen wawi famude ɗum ɗo sen ƴetti wano ka gire hakkundeje giral hakkundeje ɗen komi faandi ko al qurunul wusta le moyen âge janguɓen histoire europe no andi ko wiyate ko moyen âge ko fewndo église on wonno ko laami europe ɗum no ƴetti ittandema fayda hella 7e siècle ittandema 4e siècle ha hella ka sakkitorde 16e siècle donc haray ko en wawu famude o saaji ɗo yimɓe ɓen fof hinnino fi Allah e fi ñalande dargal haron say ko église on laami Europe joni noon hande kadi noon laïcité artoyi ko hakkille yimɓe ɓen ɓe inni hande kadi ko en sendidir hakkunde diina e laamu ko sen ƴetti kadi saggitorde wiyete nden Oxford nden ɗon kadi ko saggitorde ko dictionnaire wiyete saggitorde Oxford ko dictionnaire kadi lolluɗo andaɗo haray hiɗen tawa ka Oxford ɗon ko yeeto e wondema ko hunde adnayankere hunde memetende hunde tambetende ko wiyete ko maddi matérialiste ina hunde yowodirde e diina o inni wano hiɗe wawi wiwde laamu angal diina yankewu ɗum haray hande kadi ko laïcité ma laamu ngu mahaki e hoore diina hay e hunde ko ɗum ɗo wiyete laïcité ma sécularisme ko wondema haray diina hana yaadugol e gurdam yimɓe ɓen ka hella ka laamateri ma hella ka jikkuji ma hella ka huwodiral haray ko sifa ɗum ɗon wonata ko wiyete kon firo onno laïcité wala hiɗa mari kadi gando wiyeteɗo Orpret oɗo ko gando orientalisme jo ko wiyete kon al istishraq portoɓe ara ɓen janga dina l'islamu kam on ɗon kadi o wi'i wo ko wiyete laïcité tijiri ko hunde yowodirde e gandal e neɗɗankaku e laawol yaadugol e neɗɗanke no wa'iri noon naturalisme ɗum ɗo no anda o noone ɗo e nder gande philosophie ɗen neɗɗanke no wa'iri noon hara hunde nden a wawa huɓidirde nde e diina a wawa huɓidirde nde e laaha haray ko ɗum ɗon wonata ko yowiti kon e laïcité haray ko sendidirgol laamu e diina sendidira jikkuji yimɓe ɓen e ko ɓe miijitoto kon fi laaha on laïcité noon hino mari laïcité noneji ɗiɗi laïcité hakkindiɗo ko on ɗo woni démocratie libérale on
kon noon taweten hella Europe ɗo tawata laïcité on himo jaɓi ya wonu julɗo, himo jaɓi ya wonu chrétien jo, himo jaɓi ya wonu onno bouddhiste jo, mo jaɓi dina judaïsme. ɗo ko la laïcité tolérante ko démocratie libérale. Hiɗa mari kadi laïcité sattuɗo ma ko wiyete kon fanatique, ko on laïcité ɗon taweten ka leyɗe socialiste, ɗum sen ƴetti wano Union soviétique, kamɓe ɓe ƴettuno wondema diina ko hunde drogirɗo yimɓe ɓen fi wata ɓe andu fi lahara on fi gurdam maɓɓe ɗan no welira. eɗen andi wano Karl Marx, kamɓe ma Lénine, philosophie ji maɓɓe ɗin kamɓe hari ɓe jaɓa diina, ɓe ƴetta wondema diina ko goɗɗum. Union soviétique hari e sa'i goo si ɓe yiɗinoma deftere alqur'ana ɓe wawi warude ɓe gurne fof. Haray hiɗen andi ko kamɓe jogino wano Afghanistan e leyɗe buy wonɓe ɓen ton haray no ɗumani. Donc buy ko famata wondema laïcité ko laamu ma ko noone e laamu jaɓuɗo diinaji ɗin fof, kono ko faamu faljere ko juɓɓudi e laamu wiɗungu wota diina ukkito e nder gurdan jama on, ma e nder laamu, ma e nder jande, ma e nder faggudu économie, ma e nder huwodire ɗen. ka wiɗe ɗon ka laïcité hara ko démocratie libérale on, kamɓe hiɓe ƴetti diina wondema ko hunde hertande neɗɗo, c'est une chose personnelle, ina ya fawidir e hunde luttude nden. Siɓe ƴettiɗo noon diina ka occident ɓe ɓen ko ɗum enta religion, hiɓe sennidiri religion eno enen no famirten noon a din ka dina l'islam. L'islam o Allah on dali ad-din inda Allahi al-islam, inna ad-dina inda Allahi al-islam, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Dina kan tigiri ka Allah ko l'islam, kala ɗaɓɓuɗo dina go'o hara hina l'islam o jaɓantake. Ko ɗo hino hatto jini fensidugol hakkunde faamu porto on e faamu julɓe ɓe. Enen se wi'i dina ko hunde hawtidunde piiji ɗin fof aduna e lahara. Kamɓe noon si ɓe inni dina la religion, haray ko hunde jokkunde dewal ngal pet, haray ko yowiti e angal dewal haray naata. Ko ɗum waɗi si en ƴetti Qur'an on o wi en inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Inna salati ko pellete julde an nden, wa nusuki e dewe an ɗen ma kirsi an nden, wa mahyaya e gurdan an ɗan, wa mamati e mayde an nden lillahi rabbil alamin, ko Allahu on herani jomirawo windere nden, la sharika lahu, tafidiɗo o alanamo, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Min haray ko ɗum yamira ko ɗum woni komi yamira, haray komi woni arano e jebbiriɓe ɓe. E watti yilla e oɗo aya imo ƴettani en hen ɗum julde e kirse, gurdan e mayde ko Allah o woden. Se ƴettino laïcité on ko wondema ko ye en sendidira hakkunde gurdan e lahara, fi haaju gurdan wona feere, fi haaju lahara wona feere. Yaasi on laamu ngun fewja hara diina ukkitotako, diina kan ka wona ka nder juulirɗe ma, ka nder coociji, ka église ji, tawata ina hunde jilludude. E piide misal mi wola fi no buy emen kadi famira, ittandema e tene ha e juma ko laamu ngun fewjata. Asewe e alatti on tigi no wawi wadde diina makko kan. Diina nayo ukkidire e wiyete kon haray diina, laamu ngun nayo ukkidire e diina. Joni no eɗen wawi landade hoore men ko honto ɗum ɗo yalti. Leydi attini ndin hutorde sifa ndi juɓɓudi ɗo ko leydi Faransi ndin. Leydi Faransi ndin
iɗen andi no woodi ko wi'ete kon hubbande faransiɓe ɓen la révolution française donc hitande wolure e temeɗɗe jeeɗiɗi e capanɗe jeetati ma jeenayi e jeeɗiɗi 1779 haray hubbande faransiɓe waɗi ko wiyete ko révolution française ɓe acciti laamu église on few ɓe raɗi roi on hande kadi ɓe ƴetti ɓe inni hande kadi laamu e diina jillata eɗen wawi noon landade hoore me en ko honɗum wonno sabu ha Europe ɓe inni hande kadi kamɓe ɓe faalaka diina yo ukkidire e laamu haray go'o on komi woni on koye yewtude Europe ɗo ko ɓe wuri duno ko pinal grec ngal civilisation grec on e pinal romain ngal ɗum haɗi ko diinaji yowodirnoɗi wondema e sirku ko wiyete kon allaji buy ɓe woni e kaɗo diina ha nde européen ɓe ɓen doluno Palestine ɓe colonise Palestine ɗum ko e fewdo empireur jo wiyeten Constantine hella 4e siècle tawi ko kamɓe woni fewjude ton européen ɓe ɓen ƴetti diina an nasara kan ɓe ƴetti ka ɓe addi Europe ɓe watti diina officiel Europe ɗo diina an nasara ka ɓe jogiti kan diina kan ko Palestine iwi ko annabi Isa woni annabajo makka o ɓe addi kan ɗon Europe ɗo église ji ɗin darna haray ɓe wonti e kaɗo diina tawi Europe ɗo hari yimɓe ɓen acci jurmodirde dewle ɗen alaka humede yimɓe ɓen fof no ukkodiri tampuɓe ɓen ala okkorede Constantine o yii kaɗo diina wondema no toon fii wallitagol ino nder ton fii yo jombidire mo wawai wallitade ɓe ngure ɓe ƴetti ka diina ɓe addi Europe ga jama on wonti ittanima 4e siècle tawi hande kadi ko église on woni fewjude ha hella 16e siècle ko ɓanni e guire sappo ko ɗum ɓe innata al ɓurunul wusta ma les moyen âge fewdo Europe wonno janga fewdo Europe wonno hari goɗɗo susata mijitade ko inno waɗi ha ɓe inni ɓe falaka hande kadi diina ka diina ka ɓe ittoye ɓe addi walliti ɓe sa'i ka diina ka wayliti ka bonnita wonti hande kadi worɓe diina kan ɓe jombata wonti hande kadi ɓe mooɓay jawle ɓe ala senditande tampuɓe ɓe wonti hande kadi ɓe moƴƴin ko wi'ete kon worɓe diina kan les hommes religieux ko kamɓe tun firata defte ɗen ɓe inni tawretare nden jaabike landule ɗen fop hande kadi goɗɗo wawa wolde fi diina wawa wowlude fi laamu wawa wowlude fi jawdi ruwaɓe ɓen woni ko France o woni ko Allemagne o woni ko Autriche woni ko Hollande ko église on toɗɗoto lanɗo on e tawi o famodira e laamu ngun ka Vatican aray o wawata joɗade ɓe ukkodiri kadi e janguɓe ɓe nde wonno julɓe ɓen fiiri defte buyi e civilisation grec on église on ko hendu waɗi ɓe sumni ɗen ɗon defte fop hande kadi Socrate Aristote Platon e gande ɓe ɗe ɓe jogii foppo defte ɗen sunna kono tawi julɓe ɓen firtiɗen gande hiɓe mari wano ka julɓe ɓen arno naati Espagne ɓe colonise ɗon portoɓe ɓen mbuyi e maɓɓe jangi e juuɗe julɓe ɓen ndaari ɓe tawi ko ka diina maɓɓe ɗo woni ko sakkiɓe ka diina maɓɓe ɗo hande kadi tooñe waɗi e makka moƴƴa on sayi kadi janguɓe ɓen kadi e hooreɓe diina ɓen ɗo ukkodiri tawi hande kadi science on e église on ala famude e piide misal ɗe wawi ƴettude wano Galilée o wi'i o leydi ndin no turnude ɓe nangi defte makko noon ɓe sunni ɓe lettimo buyi e maɓɓe kadi e janguɓe buyi wara e tawde kadi
no woodi landule ɗe église o waawani jaabade hande woni ɗen landule wono bu'e mo hino andi ko wiyete kon tata ɓingol ko wiyete kon la trinité a taslis allah ɓe ɓen tato ko ɓenta kon babajo on e ruhu laaɓuɗo on e ɓiɗɗo on ɓiɗɗo on no babajo on e ɓiɗɗo on e ruhu laaɓuɗo on oɗo wiyete al ab wal ibn wa ruhul qudus le père et le fils et saint esprit ɓeɗo fof ɓe innama ko ɓe tato sa landi ke ɓe fi allah jo ɓe innama kadi ko goto hande kadi woni hen ɗum go'o tawti go'o église on ɓe yettoma ko go'o 1 plus 1 plus 1 plus 1 égal à 1 e science ɓe ɓen ɓe inno ɗum no e wawa famude minen ko min andi go'o tawti go'o ko tati jonnata sifa ɗiɗo noneji ɓuy tawi église on wawa jaabade yimɓe ɓuy sonja ha hella 16e siècle protestant ɓe ɓen protestant iɗa andi ko ɓe ɓuri ɗuɗirde ko allemagne ɓen ɗo ɓe hubbi ɓe raɗi ɓe inni hande kadi dina nasara kan ala ko wawade famade eɓe ƴetti ɗum ɗo tun jowi e yimɓe seeɗaɓe tawata ɓen ɗon ko ɓen ɗo woni firude deftere ɓe inni no tawretare nden ɗum ko deftere maɓɓe nden eɗen andi eɗen mari ka deftere maɓɓe noneji ɗiɗi aadi hindi ndin e aadi heyri ndin ancien testament et nouveau testament te wi ancien testament ko faandi ɗen ko hen ɗum ko tawretare nden ko ɗo woni e sifruji ɗin kadi allah no sifata noon o tagirno noon ko ɗum ɗon woni deftere annabi moussa nden ancien testament on aadi hindi ndin sen ƴetti nouveau testament on ko ɗon woni fi hen ɗum linjilare nden ko ɗo woni linjilaje ɗen nayi eɗen mari linjila luka eɗen mari linjila matta on ɗum ɓenta l'évangile luc eɗen mari l'évangile mathéos eɗen mari linjila matta eɗen mari linjila yohanna jean ɗe linjilaje ɗe fof eɗen mari kadi lettre ji ɗin ka sakkitori honno lettre ji pauls ɗin ka ancien testament ko toon marɗen wasiyeji ɗin sappo les 10 commandements de dieu wano alyahuda ɓen kamɓe ɓe jaɓa nouveau testament o aadi heyri ndin kono annasaraɓe ɓen kamɓe ɓe ƴetti sariyaji ɗi wo ka ancien testament ka tawreta e ko yowiti ɗum ɗon ko sabuna sen ƴetti nouveau testament on ko ɓuri wonde gon toon ko issaji ko honno annabi isa wondirno e hawariyankeɓe ɓen e almuɓe makko ɓen ko issaji ɓuri ɗuɗude ka nouveau testament ko sabuna annasara ɓen kamɓe dina maɓɓe ka wawata timmude sona si ɓe ƴetti ɗin ɗum ɗiɗi joni noon kadi e nder janguɓe ɓen koɓe miijiti kon ɓe inni wo tigir wo sen yittitike ka tawretare ka ancien testament en taway hino windi ton on ka nouveau testament yafo ɗon ka aadi heyri wo jésus tigiri annabi isa fewndo o wonno palestine hari lanɗo no woodi kanko ko fi dina tun wo en taway ton hino windi jonnu allah ko allah handi kon jonnu césar ko césar handi kon ɗum ko lanɗo on noon donne à Dieu ce qui appartient à Dieu, donne à César ce qui appartient à César, et itulillahi ma lillah, wa ati ma li Kaisar, wa wonde ma ɗum ka fa, geɓal Allah ngal ko feere, geɓal annabi, e geɓal lanɗon kadi ko feere, ko holli wo wonde ma ka tawretar tiri, haray piiji ɗin no senda, diina hana jillodude e ko wiyete kon diina e laamu e ko yowiti e gandal joni wattene yilla ko waɗi ha laïcité on ƴetta leyɗe portoɗen ko wondema diina ka ɓe jogino kan ɓe ndaari ɓe tawi ka ala
hono ɓe janguɓe ɓe hono janguɓe maɓɓe ɓen hooreɓe église ɓen ɓe bewi e hoore yimɓe ɓe moƴƴa ɓe tooña ɓe hella ka laamateeri alaa ka ɓe letta yimɓe e hoore ɗum kadi jawle ɗe ɓe woni ɗen mooɓude ɓe alaa jonnude miskinaɓe ɗum on issa sen yehi ka église ɗen anndi no woodi église ji buy mooɓaynooɗe jawle ɓe lando yimɓe ɓen sadakaji ɓe ronka hewtinde hara ko hooreɓe ɓen pasteur ɓen tigiri mananta mbuuɗi ɗin hoore mum ɗimmum ɗum kadi hannde kadi église on tawi hino ukkondirde e lamɓe e jannguɓe ɓen science on alaa waawde de yeeso tammum ɗum protestant ɓe ɓen kadi Martin Luther o yalti o inni wo hannde kadi tawretare nden hino haani firreede no haani mo kala no waawi janngude nde fiya jooni noon ko e nder ɗum ɓe nana toon ɗo fii mum ko wiyete kon témoin de Jéhovah seeditantoɓe Yahwa suhuudu Yahwa koye ɓen ɗon ɓe yalti ɓe anndi kamɓe ɓe innata Isa ko ɓiɗɗo Allah sen yiltitike ɓaawo ton e waawata gaynude piiji ɗin fof ko ɗiɗo faamo ton ko woni sabu haa hannde kadi laïcité ari leyɗe porto ko diina maɓɓe kan ɓe ndaari ɓe tawi alaa yaadude e ngurna maɓɓe ngan alaa waɗude feere ɓe yaara yeeso gande ɗen fof dari sen ƴetti noon diina l'islamu kan jooni arten e diina l'islamu kan en anndi ko hen ɗum woni sabu haa laïcité yalti leyɗe porto min ni on wano duuɓi wulure ko ɓanni e duuɓi wulure ko église o woni fewjide Europe ɗo 10 siècle gire 10 e anndi giral siècle goto ko hella duuɓi 100 sen jentike allahu ka qur'ana ko allah on daali wa qala allahu la tattakhidhu ilahayni ithnayn innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun walahu ma fi samawati wal ard walahu ddin wasiba afa ghayra allahi tattaqun wota on jogito reweteɓe ɗiɗo pellet on ko reweteɗo goto haray ko min woni ko huloto dendal ko woni kon ka kammuli e ka leydi ko kanko herani ko wano noon kadi tiina feewu ka kan tabiti enen koko wori allah huloto rento ɗon allah on daali kadi afa hukmul jahiliyati yabughun ene afa hukmul jahiliyati yabughun wa man ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun ene ko ñaawore majjiyankeɓe woni ko ɓe ɗaɓɓata e ko hombo ɓuri moƴƴude allahu on ñaawore labade si tawi onande yimɓe haqqilayɓe waawa faamude haray ɗum ɗo fof holli en wondema diina allah kan ko hika jogodiri watten yilla ɗo kadi annabi Shuaybu e ɓeya luttuɓe on e yimɓe makko ɓen ko ɓe yewtidu noon allah on daari qul ya Shuaybu asalatuka ta'muruka an tatruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta al-halimur rashid wa innaka la anta al-halimur rashid o wi ɗo hen ɗum ene Shuaybu ene ko nde julde ma woni ma yamirde wondema ya accitu konko men wondema yomin accitu konko babiraɓe amen ɓe rewayno ma men huwa ko faala e jawle amen ɗen ene ko anno woni aaden muñiiɗo fewuɗo on sen daari o aya ɗo ko ɓe inni wo ene woko julde ma nde wonma duñude ha haɗamen wondema ko julde ma nden wonma duñude ha haɗamen yomin rew babiraɓe amen e wonde kano yomin huwu e nder jawle amen ɗen komin faala kon sen ƴetti ka julde ko ɗum wiyete dewal sen ƴetti jawle maɓɓe ɗen ko ɗum wiyete économie
ɓe faalayo wi'ude julde o yanden wota ukkito e économie maɓɓe on se ndaari noon laïcité on kadi ko hen ɗum woni e yewtude ko wondema diina inayo ukkito fi politique koye on tigi yo ñaaw aduna on ñaawire fi aduna lahara on ñaawire fi lahara ko wondema diina hinayo wowlu fi économie diina hinayo wowlu fi politique diina hinayo wowlu fi éducation fi enseignement o diina kan koya wonu feere hara jillo daali e ko yahata e gurdanji yimɓe ɓe te en daari kadi wano ka l'islam diina l'islamu kam hika jillodiri e diina e politique allah on daali deftere makko wabtaghi fima ataka allahu dar al akhira wala tansa nasibaka min addunia wo ɗaɓɓir ko jogiɗa kon ko allah on okkuma kon saare lahara nden wota a yejjituno ndey jaɓal ma ngal ka aduna haray o aya ɗo ko woni e yewtude ko wondema neɗɗo yo hittin fi lahara ko wanno noon kadi aduna yo o taw yejjitu dey ɗo kadi seedaali wanno naani kadi mi janngani on aya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ko pellete julde an ɗen e kirse an ɗen ma dewe an ɗen e ngurdan an ɗan e mayde an ɗen ko allah heerani joni noon se ƴettino naane o aya mo jannguno ɗen isha mo jannguno ɗen on ka tawreta jonnu allah ko o hanndi kon jonna kaysar ko o hanndi kon andi ɗo woni yimɓe ɗiɗo donne à Dieu ce qui appartient à Dieu, donne à César ce qui appartient à César. Donc en andi aduna fi César, Dieu pour l'au-delà. Qur'an non ko woni e yewtude ko wondema julde nden e dewe ɗen ngurdan e mayde ko Allah heerani. Se ƴetti noon politique ko ngurdan, se ƴetti économie ko ngurdan, se ƴetti moral culture ko ngurda dewal ko wonata ton ko woni juulugol horugol zakkugol allah noon e oɗo aya o moɓidir fof o inni o lillahi rabbil alamin ko allah o on heerani ɗon ko feere se ƴetti diina l'islam kan kadi eɗen andi ko wiyete kon théocratie ka gande e jannguɓe ɓen ko yowiti ko miijitagol honno noneji ɗe mari démocratie hara ko sultatu shab hara ɗum noon ko jama on hawtitata suɓal sariyaji ɗin laamu eɗen mari ko wiyete kon théocratie ɗon hara ko laamu mahingu e diina joni noon l'islam on kadi ko noon e théocratie eɗen wawi wiwde o si en daari l'islam on no mahori noon eɗen wawi wiwde hihi sen ƴetti civilisation grecque innowo on ko diina woni fewjude kono nane mi etnoke on konngol diina ka leyɗe portoɓe religion gurnan naata e maggol haray koko yowiti e dewe ɗen pet kamɓe ɓe innata la religion wonde andugol konngol ma terme no firirte no wawma wallugol e saa'i mo wonɗa on e piide misal mi raɓɓindino fi no ɓeydiron famude terme no wawa seedde te wi'i sorciére e français e wi'i ñannejo eɗen wawi wi'ude eɗen wawi ɓanninde miijo kono wawa wonde gooto ka pinal porto ko wiyete kon sorciére a miijototako fi payanɗe ñanne a miijototako fi jolɓol ñanne e hoore noon ka e pinal woɓɓe go sa inni ɗum ɗon ma wano fuuta yaafo ɗon noon komi ukki ɗon ɗo ko ɗo ko fi no ɓeydunon famirde mi ukki hara fi ñanne ko firugol konngol o wondema konngol hino wawa noddede tawata ko woni kon nder ton wawa seedude pinal e pinal e mi ɗo gasayde komi waɗani ɗum ɗo ko ɓeydu wawde e famude ko honno sen ƴetti ñannejo kamen ko miijitotoɗen ko jolɓol ñanne fayanɗe boboy no ñaame ƴiƴan no ila
France noon si ɓe inni sorciére no gasa ɓe ala mi jiɗata fi jolɓol ñande ko nun nani mine on terme te ƴetti terme religion ka dictionnaire porto ko ɓe faandi ɗum noon ko dewal pet te ƴetti noon l'islam en inni ko diina enen hiɗen faandi nder ton gurdan e dewal l'islam on hiɗen anndi no ton ko wiyete kon al ibadat dewe ɗen no woodi ko wiyete kon al muamalat huwondire ɗen wano njulankaku jombugal eɗen mari ko wiyete kon kadi al akhlaq jikkuji hara ko honno ñamirte ko honno ɗanorte ko honno natirte e hurgo sifa hiɗen mari kadi ka nder sariyaji eɗen mari code pénal ka nder sharia l'islam ɓe mari al hudud ko hiɗen mari sifa ɗin ɗo piiji fof l'islam on no mari oɗo noon ɗimmu ndu ɓen ƴetti l'islam on si tawi hino hawtidiri gurdan e mayde nde nelaɗo senino madina ɓe tawno lanɗo hino toɓɓede ɗum ko abdoullahi bun ubayya bun salul ko arugol nelaɗo ngol firti joƴƴinede mo on ko ɗum ko gungaygu waɗi ha o wonti nafiyijo si tawino dina l'islamu kan kadi ka fewjata fi hella laamu makko ngu bonneteno ko nelaɗo makayno kamɓe ko fi dina tum ɓe jokki kanko yo o laamu wano wonirno noon Palestine hari on say César no woodi ɗon ko kanko fewjata annabi Isa e talibaɓe ɓen no woodi ko ɓe ɗumanto eɗen andi sagale e nder leydi Sami ndin hari ko romen ɓe ɓen jonnitete sabuna ko kamɓe wonno fewjude ton ɗen andi hino jeeya e jokkugol annabi Isa ha inna waraymo kono ɓe waranomo ko tabitigol ngal islam noone e innugol fi ɗen sagale no hettora joni no nelaɗo ko noon ɓe woniri nelaɗo hari hiɓe ɗon ɓe ko kamɓe fewjayno ka diina ko kamɓe kadi fewjanayno julɓe ɓen ka l'islam hiɗen andi kadi no woodi sartiji ko hunde ko wiyete kon état on no hatto jini laral ngal wiyete e pular état no hatto jini yoga e piyi leydi ndin e sariyaji laamorɗi ɗin ɗum ko dosal ngal ko wiyete kon dostor on ma constitution on e ko wano noon kadi mofte ɗen ko wiyete kon peuple on ma la nation ɗiɗon noon piiji kadi wawno timbude fewdo nulaɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓaɓe senike madina wonti hande kadi laral julɓe ɓen leydi ndin hari julɓe ɓen no marno ko wiyete kon constitution alqur'anare nden sariyaji ɗin fof ko ton iwayno hari hino woduno ko wiyete kon population julɓe ɓen fof hari no mooɓi binde nulaɗo hari leydi ndin hindi wondi e dimankaku ko wiyete kon la souveraineté no jaya e charti hari ko honto madina jokkuno wi'en madina kadi hari jokka hay e goto hari madina ko nokkure wonde souverain ko julɓe ɓen fewjayno fiiɗo hari julɓe ɓen hino mari no mari ko hiwira leydi mum ndin hari hiɗen andi julɓe ɓen waɗayno hareji no wodino kadi yimɓe aroyɓe hiwa daral l'islamu ngal joni ko sakkitorten sen ƴetti wano ka dina l'islam nelaɗo kaɓe feƴƴini ko honɗum dari ko hunde wotere dari ko wahyu jippotonoɗo on ɓa nelaɗo feƴƴini ɓe moƴƴini ko wiyete kon khalifa lontotoɗo kon ɗum wonno golle makko ko lontagol fi hajuji aduna ɗin hari na lontagol ka dina hari dina kan timmi al yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum l islama dina hande mi timminani on dina kan ko yoni woni haala kan ko wondema shariaji ɗin fof jippinama ayaji ɗen jippi lanni si tawino en ƴettirno ɗum harayno julɓe ɓen habdon jina kadi e arowo ɓen andi seydna aboubacre hutuba mo ɓe atti on yewtude ko ɓe inni ya ayuhannas inni qad wullitu aleykum wa lastu bi hayrikum ko ono yo yimɓe min mi lamminama e hoore mum ina mi ɓiri moƴƴude mo fa in ra'aytumuni ala haqqin fa inuni
wa in ra'aytumuni ala ghayri zalika aw kama qal fa qawwimuni so yi'ilan e hoore gonga wallitela so on yi'ilan e hoore bone ma e faljere fewnditanela ma fewnela nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe arno ko ɓe inno min ko mi nula ɓe innano simi falji wattanelan ma min o mi laminama e hoore mon nelaɗo hari piiji ɗin fof koye juuɗe maɓɓe sen jentike hutba aboubacry o en gaynatamo ko en ande woni aboubacry ko arno ko wallitegol jama on fi hella ko yowiti kon e gurdam maɓɓe ko honno yuɓɓidirtaɓe ta goɗɗo toñi goɗɗo ko honno yuɓɓidirtaɓe no ɓe laamora hakkunde maɓɓe ko honno ɓe hiwirta julɓe ɓen ko tawata kon onno laral fewndingal hande enneta moderne ko waɗanta kon ko wiyete kon jama mum o ma population mum o sen ƴetti noon en ƴetti sabu ko dina annasara kan yaltinani laïcité on Europe ko ɗum taweten ka julɓe ɓen o konngol attingogol jippade ka julɓe ɓen ko iqra janngu ko fewndo arabu ɓe dina l'islamu kan arta hari an arabu ɓe hinaɓe hay e hunde ɓe anda ko wiyete gandal mathématique ko wonɗen kon janngude hannde sen ƴetti wono gandal wiyetenga ngal algèbre no gasa buye mon no andi ngal ko julɗo woni ko sinkingal aljabre ko noon ngo wiyete arabu gande buy yaltuɗe sen ƴetti wono ibnu khaldun sociologie woɓɓe mon sociologie woɓɓe mon no andi ngal ɗo gandal ɓe nagal ilmul ijtima ko julɗo kadi woni ko sinkingal arugol l'islam on wonani julɓe ɓen udditagol gandal ɗaɓɓita wiɗo waɗa recherche ji jinna donc andi no gasa ibnu batuta l'islam on haɓɓano gandal ngal l'islam on woni sabu ɗaɓɓitugol ɓur alqur'ana hino yewta en fi miijitagol e kammuli ɗin mo yewta en e miijitagol e leydi mo yewta en fi gande tawata newiɗe hewtuɗe aray ko yowiti e sifa ɗiɗo piiji fof sammu ndun ɓan seydna aboubacry feƴƴi seydna oumar en kadi ari lonti sifa ɗin on piiji fof haray addi e ha tawata julɓe ɓen wawi sakitade ɓe uddita leyɗe ɓe adda pine ɓe adda faamuji ha tawata portoɓen tigiri bu'e maɓɓe no wi'i si tawi na ko ɓe yiidi kon e julɓe ɓen Espagne hande ɓe heɓatano o civilisation mo ɓe jogiiɗo ko holli wondema l'islam on e arugol laïcité on Europe walli Europe ɓe hetti tawi diina maɓɓe kan ñawi ka bonniɓe julɓe ɓen noon arugol laïcité on ɗannini yeru ko woduno ko eɗen wiɗi dalle moyen âge hari ko niwre wonno Europe hari on sey ko ndeygu woni ka julɓe ɓe ko hella 7e siècle nulaɗo ari ha deuxiéme guerre mondial ɗo julɓe ɓen hari no ɗaɓɓude ha premiére guerre mondial fewndo empire ottoman on kamɓe e Allemagne wondunoɓen e Hitler ɓe woggodiri e halfodirɓe ɓen les pays alliés ɓe foola o hakkude ɗo fof tawi julɓe ɓen gandal e leyɗe maɓɓe no yaari yeeso ɓuri e o sa'i mo fewdiɗen ɗo arugol laïcité on ka portoɓe ɓen wonani ɓe uddita arugol laïcité on ka julɓe ɓen wonani ɓe munnugol yeru ko wodano ko kono miɗo tañƴini waktu men on ɓitti moƴƴa noon haray en wawata mi ɓuuri tañƴinade jokkitagol ɗo buyi e no gasa landule monɗen ɓeydalan wallitade fi ɓeydugol wennugol haray noon ko sen ƴetti wano wiɗen laïcité on ko sendirgol hakkude diina e laamu ka portoɓe ɓen hino woodi ko woni sabu noon haa ɓe waɗi ɗum ɗon ka julɓe ɓen diina kan sendindirali aduna e lahara sen ƴetti seydna aboubacry ko kamɓe lontino e hoore ɗum kadi ɓe julnayno sen ƴetti Fuuta Jallo kamen ko on noone ɗon kadi mawɓe ɓen faamuno no woodi ko wiyete kon le Fuuta théocratique nane mi on nani koɗuma fewndo Fuuta on no ñawitirayno sariya on diina kan
harile ko on say kadi gande ɗen sakiti kamen gon ɓuure tan inade ɗum wawata en waktu on ɓittani e moƴƴa ka tawata e wawata e jokkude darsu men on fof ko raɓɓiɗi kon nde portoɓen révolution française on arno kamɓe ɓe inni wo wondema ɓe feññi ni ko wiyete kon haqqiji neɗɗanke droit de l'homme ɓe inni wo hannde kadi yimɓe ɓen fof hino fof kono l'islam on yewtinoke en ka alqur'ana ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda allahi atqakum kono yo yimɓe menen men tagi on gorel e deyel mi waɗi on leñi e gori fiyo on annidir ko ɓuri teddude e mon ko ɓurɗo on hulude Allah rento sa ƴetti déclaration droit de l'homme on wigol yimɓe ɓen fof no fota ɓurano yewtino e ɗum duuɓi wulure e temenayi no gasa duuɓi wulure e hella temeɗiɗi adi déclaration française on wadde droit de l'homme révolution française on sa ƴetti kadi seydna oumar ko ɓe inni kayfa tastabiduna nnasa wa qad waladatum ummuhum ahrara ko honno maccin inon to yimɓe ɓen tawata nene maɓɓe jiɓiniɓe ko ɓe rimɓe sa ƴetti droit de l'homme on article arano on ka droit de l'homme ko o texte ɗo seydna oumar ko makiri noon yilto ka defte kiɗɗe a tawayno seydna oumar makiri noon ko wondema yimɓe ɓen fof hino fota yeeso nunɗal ngal ko ɗum ɗon ko premier article on noon ka droit de l'homme wonande aden yiltitiɗo ka haqqeji neɗɗankaku ka nations unis haray ko sifa ɗiɗo piiji fof woni sabu ko laïcité ari joni noon nde portoɓen arno ɓe wii révolution française ko 1779 waɗi hande kadi français ɓen ɓe eti ha leyɗo portoɗo nga buyraɗi laamu ɓe laami ɓen royaume ji ɗi nga changea hande kadi woni royaume parlementaire hayso roi on no woodi ɗon kono hande kadi o fewjata laamuji ɗi joɗɗina église on itta laamu ngun wontani hooreɓe laamuɓen diina ka watta ka église ji e nder dimanche français ɓen inni hande kadi hiɓe jogii ɓatakoru ndu ɓe hewtinta e alamu on e adna on e message ko ɓentama on ko valeur universelle kamɓe oɓe jogii valeur ji maɓɓe ɗin woko fi adna on fof en noon kadi allah on daali wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira am nulaɗo men nulliralima sona fi yimɓe ɓen fof denndangal yimɓe ɓen ko a wewlinowo e jertinowo ɗin ɗon kadi holli wondema diina l'islamu kan ko fi adna allah fof français ɓen kadi wii principe ji ɗi ɓe jogii ɗin ko démocratie ko fi adna allah fof on no winda ɓe ƴetti ɓe ardi leyɗe julɓe ɓen hono sen ƴetti wano afrique ɓe ardi toon hella wulure e temeɗɗe jeetati e nogay e joyi hella 1825 ɓe ari adi ɗum tawi woɓɓe goo ari waɗa ɓe ɓen découverte ji ɗi ɓe windi nokkiel ɗin ɓe hootiti on sayi ɓe wallidiroyi ɓe immoyi kadi ɓe addi yimɓe ko wiyete ko wewlinoɓe ɓen évangéliste ɓen ɓe ari ɓe waajo yimɓe ɓen ko ɓawta ɗum noon ɓe ardi ɓe colonise yimɓe ɓen ɓe jatti leyɗe men ɗen ɓe itti sariyaji wonnoɗi ɗin toon wano égypte wano arabie saoudite en e sifa ɗin ɗon piiji fof ɓe lanci empire ottoman on ɓe empire ottoman on ko kamɓe sakkiti turkuɓe ɓen ɗo ɓe watti hande kadi l'islam on no leyɗe julɓe ɓen fof ko laïcité woni e ñaawitirde on ɗum noon wonno sabu ɗum ɗon go'o go'o ko tawi julɓe ɓen ɓooñike e no diina kan yamiri ɓe noon wano finde nden yimɓe ɓe naati e sirkuuji hande kadi diina laaɓuka kan ka jilli ko faamude ɗen kon l'islamu fewndo sahabaɓe ɓen e ɓaawo maɓɓe wondema ko piiji ɗin fof ɓe ƴetti diina l'islamu kan hande kadi watta wondema ko fii dewe ɗen pet jama on acci janngugol philosophie acci janngugol mathématique
acci janngugol physique jama on hinni janngugol gande diina ɗe wano tawhid hadise hande sa hinni gande diina ɗe ko ɗum hari aranu si ari a tawa gando julɗo emo andi fiqha ko wiyete kon dogme fi laaɓal emo andi tawhid ma aqida la foi emo andi ilmul falak astronomie emo andi ko wiye honno gandal limore mathématique emo andi gandal piiji honno tedduɗi ko fiyente kon physique les poids mo andi chimie hari on say ko noon jangirte ɓawto ɗum yimɓe ɓe hinni gande diina ɗen tun yimɓe ɓe lo'i tawi hande kadi ɓe wawata e dartede empire ottoman on kamɓe kadi ka sakkito rum ɓe lo'i moƴƴa ɓe hutori doole tawi hande kadi ko na gandal woni e gollugol e hoore kadi e heɓuno kadi ko wiyete kon peddeji suufiyankeji ɗin hinnini yimɓe ɓen fi lahara pet ɓe terti kadi fi aduna ɓe tawi wano suufiyankoji ɗin ɓe ƴetti wano tijani sajali kadiri tawi jama on hande kadi lutti natugo ka julirɗe ko wirdagol tun sifa ɗin ɗon fiiji portoɓen kadi ɓe moƴƴini évangélique onno croisade guerre croisade ɓe ari ɓe sakiti hakkunde yimɓe ɓen e noddoɓe ɓen itta yimɓe ɓen e laawol moƴƴugol ngol ko wan noon kadi portoɓe ɓe mari toon ko wiyete kon al istishraq ma orientalisme ɓe ƴetti yimɓe ɓe janni ɓe fi diina kan aroɓe e yeeto julɓe ɓen diina mon kan ko ni wayri nani hanil ko ɗum waɗi hande kadi ka julɓe ɓen tawi ñawore l'islam on sharia on itta e leyɗe buy e ko wana noon kadi jande nden nde change tawi jama on ina fi diina woni e janngude ko sen ƴetti wano Fuuta hari en janggay gande heewɗe porto ɓen itti ɗum ɗon ɓe ari ɓe janni jama on gande aduna ɗen tun philosophie Grèce on sakiti hakkunde yimɓe ɓen wano théorie Darwin saka hakkunde yimɓe ɓen wonde yimɓe ɓen koye hurilla iwi ko waywa demuru tawi ɗum ɗon foppo yaada e ko defte arande ɗen ko woleno ko wonde aduna bani adama ko sinca ko e neɗɗo e ko yimɓe ɗiɗo adama e Hawwa ko wano noon kadi jikkuji yimɓe ɓe yeebi ɓe moƴƴini nokkeli ka bereji yarete e ka amete e ka fijete jama on woni ko welsiɗi haray noon koyen fameten Europe koɓe ƴettano laïcité ko hunde yaadanoɗe e yaasi maɓɓe on tawi diina maɓɓe kanka tigiri ka ala wawude ɓe naɓirde yeeso julɓe ɓen ko laïcité arani ka leyɗe maɓɓe ko tawde ɓe lo'i ɓe acciti diina kan ko kanka wonno sabu yoɓe janngu ɓe faama ɓe uddita leyɗe ɓe fina e yaasiji ɗi tammum ɗum en faamiɗo ka Europe diina ka ɓe ƴettuno kan hika sendi hakkunde gurdan e mayde diina ka jogi ɗen kan en faamiɗo wondema ka sendidira diina ka gurdan e mayde ko hunde wotere ko raɓɓiɗi kon ko wiyete ko laïcité koyo neɗɗanke wonu waɗo on sharia l'islam on koyo wonu ko Allah e nulaɗo on waɗata sharia on haray ko ɗum ɗo ɓuri e gistude ko woni kon e laïcité eɗen e leyɗe porto noon hande hanuɗe ko hanuɗen faamude ko e juɓɓudi henɗum e leyɗe wonɗen e ko honɗum kadi wonɗen jannude ɓiɓɓe men ɓen e ko henɗum wonɗen e faamude mi junni e hoore mon mi daro wano ɗo aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur rahim haray mi jonniti on hajji en mi tawi no woodi landotoɓe haray ma wallidirteɓe kadi e jaabogol lande haray ko saɗi mon mbiɗo ɓuure tan ini mi sonki e mon ɗo moƴƴa noon e ko min noon kon haray ko windande no seedi haray no wowɗen noon e wajorde koko yowiti e ko fayda ko jangguete ka l'école ji addanɗe yimɓe men ɓe ɓaharay enen fulɓen kadi hiɗen haton jini noningol no wajoten noon e noningo kadi e wajotoɓe ɓe aduna on fof hande ko miijitagol ngol ko ɗum woni addude ɗi piiji wonɗen yiwde ka yaasi haray ko ɗum fewndino e sa'i goo Fuuta ɗum kadi hino hani artude jama on hana luttinede tun e waaju hunde wotere hino hani noningol ka l'école ji ko ɗum woni toon enen kadi fulɓe ɓen haray waajuji men ɗin eɗen hani waajotoɓe fiƙe ha pet diina eɗen maari ha waajotoɓe hani waajotoɓe hara ndeñande ko fii théâtre tun honno warrete
woni ka gurdam men komi raɓɓinde so yi hande wano ka men dina no yawni ha sa falama kirɗinde ko imma ko imamujo jokkata ma ko honno juulirte ma ko aya qur'ana waylitirte ɗum ɗon fof hino jeeya e noone e ɗanagol yimɓe ɓe ma ɓe tourna ɓe filmuji hara yaada e pinal men ngal e naamu men o kono a yiyey hara hino yurmi ɗum ko aalaji hanuɗi heɓɓitede yimɓe eɓɓide ko tournana e filmuji hara hino yaadi e pine men enen fulɓe ɓen e enen julɓe ɓen hara hino yaade yasime ɗum hana accidede e wonɗo kala leyɗe portoɗo ɓe accitata ɗum e wonɗo o wowla ko o faala o yewta ko o faala haray ko piiji ɗi hanuɗen huɓindade radio ji men ɗin kadi piiji ɗin fof portoɓen ɗo kamɓe ɓe ƴetta yimɓe ko tawata hertaniɓe nden ɗon hunde ɓe ɗumanno haray ko aalaji radio ji ɗin miɗo weltano lawol kisal e sukaɓe ɓen ɗo ko pinal ɓe waɗi hande moƴƴingol radio goto no mari nafa ɓuri yoɓugol waajotoɓe wulure ɓe saako e saare nde mi fillito moƴƴingol radio goto hino mari nafa ɓuri ya moɓidir waajotoɓe wulure sakitaɓe e saare nde sabu hen ɗum radio naata e nokku o nokku waajotoɗo no woodi ka o hewtata haray ko ɓe sincani kon ɗo ko hunde hande tambitade hunde hara nde yowindaka wigol ko menen ma ko onon ma ko teddungal innal izzata lillahi jami'a teddungal ko Allah on hertani sa golli golle ɗen teddungal aray sa attori ɗaɓɓugol teddungal ngal yahay ngal acci haray miɗo daro wano ɗo ko saɗi mon haray lawol kisal yo Allah naɓirgal yeeso sukaɓe ɓen ɗo ko hanuɓe tambitade golle maɓɓe ɗen ko hanuɗo sembinede e yii no wondi e nafa wassalamu aleykum wa